لگندوار حلب ایرو ارتش آزاد خالن رژیم الباجاروک خان تومان کنترل کرن پشتی پفچون تند دناو براوان و هیزن رژیم ده هو هات دیار کرن گو هفتج لشکرین رژیم هاتن کشتن و هجمارک دن بریندار کتن او یک هات پشتی گو ارتش آزاد ایریشی کتیبه آوشتوکی لباجاروک خان تومان کرن هر وها ارتش آزاد ریبنده بابل فرج بموشکان آرمانج کرن و هات زانین گو هشت لشکرین رژیم هاتن کشتن لگندوار دیر زور فروکین رژیم هجمارک نافچه به ده ایریشن آسیمانی تو باران کرن هر وها چالاکوانان را گهاندن گو فروکین رژیم بارگهن ریخستنا داعشی لباجاروک عیاشی و باجار محسن آرمانج کرن بگو تا انجام ور ناس کرن لگندوار شامی چالاکوانان دانه دیار کرن گو هیزن رژیم کامپایر موک به توپین هاونی آرمانج کرن و هات زانین گو دزاروکان جیانا خوش دستدان هر وها پفچونین تند ناوبر ارتش آزاد و هیزن رژیم دا لدر دور آواهیا پارێزگehê و سالحگریya آسیمانی یا الحرس دا درکتن هولی ده همان دمê de firokên rejîmê bajarokên Zibdîn û Renkus bi mûşekên zemîn û bermîlên taqîner topbaran kirin. Li gundewarê Derayê artêşa azad êrişî lîwayê heştê û duwa di aliyê kevîka bajarokê Şêx Miskîn kirin û hate zanîn got pevçûnên tund di navbera wan û hêzên rejîmê de bi çekên giran derketin holê. Her wiha li bajarokê Busra Şam artêşa azad bargehên rejîmê bi çekên giran armanc kirin. Di heman demê de segvanên artêşa azad di leşkerên rejîmê li bajarê Înxil kuştin.